dare jinya kwa amekata kwa dada munya nyawo dolanchi nyawe wazafiato adagato alaba bugaya yabatukola nana kubalo denya mo nana nya ni ka nya da kanya fata wato mu ka kayomo ikenya ba aba fado ya His Excellency nana do dan kwa kufado enya me ka ba aw avoire jojom le Bimbilla and avuya jojom Bimbilla the whole Ghana mapa mareke okpoba aw ajaba amia na ina afuma ba alavuya le Bimbilla makaji otoshi etoshi mi afa Torgbui de ka ikamianya ikenya Torgbui Siri eji otoshi bana inu aba alavuya ne yeguma gbo yoko agbanla ike eni enwuse tohima bana aba alavu le Bimbilla over Anlo District Assembly ama eko agbanla ya akone Torgbui Siri tohi Bimbilla fa amadodova minister ro nyame yokala area savannah region of mokatan over afma over gbama regional minister lecha enofma information minister kojon ponkruma ofma MC kata district executive la Anlo ga ihan ofma efia yokata ekala Anlo ukatan over ani tamoni ya manya do voto to demani ya efia kata mo gbobo fio kata over ano itebo purafma afio ko gbana ya ko na Torgbui Siri beno wanya make anongo gba alavu to here akagba nana jojom amaya oko bu madash na be no alavu le Bimbilla apapoma nana jojom le yin to papoma ike efia do nyaro jojom manya tadu amanya no gaire Bimbilla ire fia pa avumo le pari leke Bimbilla to okpoge obubu makoga ni be a enya make na tiama nongo na mi adromia ofanya na mi ike ma nyebe wo heya jojom la fomo matenjire ru na jule yagbo gava mi agbo to bujiram do minister of mado jela fuma it do to me as a minister le chafa anu foifo na mi le fo gbama le occasion ma ike afio kata odi anye adu kata nwanyi ike wanaya anu afuma mi akọ video ma mi aba. And the fact that there is a crisis in our country, and His Excellency the President has decided that a son, a distinguished personality of our soil, should be the sole mediator of the Bimbilla chieftaincy crisis is an important event. That is why I'm not satisfied with the clapping. We are here this morning because the President has sent 5 ministers of state to present a letter of appointment to Torgbui Siri III, appointing him as the sole mediator in the Bimbilla chieftaincy crisis. Yes, a po video like an appoint. Me have fear kwenye fear His Excellency nana do dan kwa kufado ado edabubu manwe Ghana du ko kata ekonkuma darejibe aw na yinu ava alavu na mi le Bimbilla papa mo ya nu ajojom legba minister den mano northern regional iha po nwala mi do to iha to mi asada is to His Majesty and your kingdom. First of all, they have asked me to come and join my senior ministers to congratulate you for your appointment as a sole mediator in this very important national peace-making assignment. Northern region, the immediate then northern region. Asiye laka New York atan wono mama bad amayo kan no anyira afumara MC sugere kele mi adoma 1000 vote afia o katan of ma DC yo gada o katan of ma ka egba yin to papa mo ani ona no jojo anya kuma ji ma na mi anya ba bubu yaka o de mi afa to bia wi kenye Torgbui Siri mu be mi anwolo bubu ma reja anya mi ka de mi aji anwolo no nyebe Torgbui yire Bimbilla fifila yire avufa nyara bore
amuma kwa cheva kwa afia magbania and onye nika ma nyere kama stama gbadam majijimba Torgbui no ajagbawa anonye wale nu ya kabacha no mo anya nika avade tamabu de vioji eduma vioji eka anya nika adafu mi na mi ase Torgbui Siri pa anya ika oglobo magbamara ba mawuna pere una yo alavu ya anya nika oglo say majimba mia ayia do to kaka jagwagba na subscribe to Everlove TV. Yes, and no channel of my subscribe. And I like me video. Touch it any of my la touch it like video. Hey we be me one there adabu. Abale no nada. Me you don't go back a chan vuvu wako now. Me apo boma ma jojomda. I lay Torgbui Siri a phone way. Nyawo dolanchi nyawe wazefiato adagato anaba bugaya yabakukola nana kubalo denya ngoja gana kada na kwade beshibeya amlawa amoba faro yenya netukoya nyato yekobe minister kama ka woma to rodo yaba nota baravena Nuka dai, Anlo du koba kaninya, ya de mona ni afia niya. Nyema ko fu. Ni ko ma banye ba mamu yom bayanto na pele nanchi apele munya. Mala fuya wazefiato adagato akana. Yes, Mr. Bedasha. Ene se Bedasha la ko blono. Bubuya gbogbo kone ye bubuya kone mi anwo of you ha afi nu ya wajojo mlen keke yo mode leke mi ige e ga ten gre Bimbilla va lavua e me kraji bo lavua vo na do lavu ma vo mi akata mi sege e ga ten ige abale ko no yimda ava no wa pare wa ya pa ya ra ko yourself aga ya e ga ten iga bubu ma do ga ten ko gani a social media e de den fiamba e fia do nya ole yinto pa ma mo so som niwa la kenu ayige enya kuma blo nyama la maraka pakpaji o anu nyama po Everlove TV mi ekpo a e ya mi ekpo dari nyama la maraka pakpaji o enya kuma ekpo blo yanto mi de to mo mi ekpo. Remember to subscribe to Everlove TV. Just this is what we expect from you. Subscribe to our channel and boost us so that we can do more of this and go to all places and do more of this. Akpo bana jagba ado eldo to Everlove TV.